Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу менин каналымдын катталуучулар, саламатсыздарбы? Бүгүн 26 октябрь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарга келдик, туғандар. Мал келбесе бирден лайк басып, каналга каттап элек болсоңуздар, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар, ошону басып катталып кетиңиздер, туғандар. Чөптүн баасы 280 сомдон дейт. 3-орун экен. Мынакей чөп дагы бар экен, пригородныйда 3-4-5 машина турат. Сиздерге оңой, лайктан тарс басып коюңуздар, кеттик анда эмес. 220 кастравы. Беде 220 сом. 220 дедиңиз, байке? Мына беде. Канчанчы орун бул? 3-орун экен, 220 сом. Номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Рахмат. Көп эле бар да, таап бересиз да? Таап берет экен, көп эле бар экен. Мына көрөчү. Bu yakta iyisi görünüyor. Bedi. Ya yaşlı. Nereye de düşürüp koyup. Kançadan çöp? 270 he? Kızıkkandarga nomer aytasız mı? Aytınız. 0705 84 83 12. Bu kançançı orum? 3-орун экен. Мына туғандар, көрдүңүздөр мü onu? Çöптү. Сонун гүлү менен. Эң жакшы ушул экен. Эң жакшы ушул экен, э? Мына эң жакшы ушул. Канчадан кылып бересиз? 70тен эле. Мейли. 270тен эле кылып берем дейт. Болору. Çöp канча экен, туган? 240? Мына 240. Кызыккандарга номер айтасызбы? YouTube'га. Ya. Yok, he? 240 dedi. Bul jagына ötөбүз. Çöp көп экен. Бишкек шаары, пригородный мал базарында. Машинада ээси жок экен да. О, çöp. Байке канча çöp? 270. Мына. Кыскасы 270тен экен да. Сиздер жакта кандай болуп атат çöp? Бааларын бир айтып кетиңиз. Çöp канча? 250 deyik bu bayke. 250. Nomer var mı? Aytas mı nomer? Ya. Nomer aytas mı? Nomer? YouTube'ga he? Yok. Bu kaçıncı kos? 3. kos. Nomer aytılbay. Neyle? Nazım ol samandı. Nikin? Neyse? Ürün baykat. Çöp kança tuğan? Bu 200 som. Ne bul? Aralaş çöp bundayla. 200 som bundayla çöp eкен. Bedeçi? 270. Bede 270 işte ne? Kançançı kos eken bayke? Birinci kos. 270'ten. Bul da sizge karayбы? Nomer aytыңыз kızıkkanlarga. 0704 0704 94 00 96. 96. Kança kalisi olsa taap beresiz? Baasını düşüresiz mi biraz? Gelişesiz de. Gelişesiz. Çalsa gelişesiz. Dastavkalar bolat, he? Bolat, Makul, bayke, rahmat. Eğer çöp izlegen bir tuğandar bolsa mı? Çalıp suraya veresizler. 270'ten dedi. 200 son dedi. Bedi.